aprangsi solangdo karbeng longarat ke doan aphan neli deputy representaron lapen karbi repstar hin pen kaduka we phanta kardom pajer lo kardom pini neli ladak dipu press club long kewang mate berta kepacini kang tung lahan lo ile tum karbiang long adang penangan lunjir mate hirjir lahai doan panta lun arjan lam arjan paklang panta penangan kacing chudu la doan abong panta isi lun heloi pu bang karbi youth festival long ke paklang thek long lang kaprek alun dulu lasi nili tomahin pen ke matapon nili thek chedata lun heloi si rimbom amat si peneng an karbi youth festival 2023 mate 49 karbi youth festival 2023 labang soning kan bang ke karbi rap star karbi lun heloi si asap suweta kepacit hangdun kangtung lasi kaduk kawi phanta kepacini lo la penili tum atim mahen pen chengwai ponsi karbi rap star pemandun na posi ladak non 49 karbi youth festival hot kibi phancing mai ponlo labang so kepang cheng ke okali chateng nik dalo diak tha 2020 aningkan si la karbi lun heloi bangke nilutum amhang pathek ponlo karbi lun heloi kepang cheng ajir ding ulo aprang nili chengcheng ko penta dulo bon setame alang letum akarap penajok Charlie Dunlong lo bon setame lasodak ciklang long le ta duo lan so sekatek ta duo setame hala tangka maha ka ve penajok kachipaklang long le labang so talent dukok thek long posi nilitum matha lo chengwai ponlo nilitum mahin jongjung pen chengwai ponsi karbi rap star 2020 peman ponlo lockdown oningkan la pehala soningkan akatek karbi non uwe ki mi tum lun heloi rap song la so abang aning khang akatek ka talent long ponlo la pen ke adak du thuwang lo setame season 2 bang 2022 pachuneng han lang ke damta ning kan si peman pon long lo la pendet non hala sot bang ke online si padu adim ta thik chedalo tangka maha ta kadure ma se la non bang ke offline karbi youth festival along bangsi pangcheng don plut pu busini le tumahin pancheng mai pon lo un e setame bor i ponang pophan lo la pen ni le tum la bang so karbi rap star ke paman pon kang tunga bang ke lun heloi ke pachet tangang tunga bang ke lun jira tum bang ka sap si lun long chot setame la lun heloi pen lo polo tangte kaning je kang tunga lam che an tumu duan mate lam che duan ke news atuma son tak si paklang long et bu pusi nile tumahin bantala rap pen abang le karbiang long phan represent nang pachet thang nang super the dang pa si kabor ilo la pen ke la rap lun heloi ta du per the dang long setame chala tumateng claim dun de dere chok muthe la lun heloi nang po ajat ta claim dun nang po setame la non nili tum ki bielong bangke lam the karbi methanga lam the pansi kapaklang i phansi kaduk ka ve phanta kapachini lapan ke pabor i theblong lalang setame suri troxy lompansi chengwai bomlang pojat ha engela details mangemo paklang pon bom pojat la tame pgpg onong apg ba ke chengsi winner phana pg lapan ke first runners up second runners up first second third है labang papa do panji lapan certificate tapi pon ko kisi kedang pon lo the non uwi mi tum ni li pencheng lok lun lam ha hui ta ka pangui do la so ka pangui pen methang karbi alam chadi kaning je thai phan ke paklang thai phan kilun thai pan si ni lutum labang so athim ke semar pon lo karbi rap star po karbi lun he lo chapate engke lase neli lun heloi lambang la hen lo press meet tapi ni sig bang cheng la lase lun heloi ki bi pon ke ko pi pon ma polo tang te la hen lo ele tum karbi alam ke pachan je phan ke pathek je phan lase ke pa do je bang ke non bang ke
15 February ni bangke audition pa dupon pu lapen ke a final bang adim bangke lapu Pensing Teron playground pu Pensing Teron Christian Village paju ke tamtang thong nok base chu kang punar lo near Easy Market apor bangke por phai kre sipen arning sam por phai kre thom an la ke ong an lo lapen ke final ke pa doji bangke Ladakh pan select at si Karbi Youth Festival long bangke 17 arni si padupon po la 17 arni ahot bangke final si hadak lunlong po lapen joining fee sa bangke 200 inulong paruhini si hang pondar lo jo nili tumahin ban bang unedat unsante akijoy si pachapati long po pula setame unedat masih lapu kacerab lo aja lo po inut paruhini en pondar lo la si a form ke submit bangke date 7 date 7 pini pen cheng pon po la pen kemu last date bangke 14 February adim nang ko humri na yadim bangke WhatsApp number malo 8134850282 labang so a contact number long lenang le tom nang humri non aju antadu anarlo tadu la si pini press meet ke pha bangke peneng an bangke ingdeng ke thompo season 3 Karbi Rap Star season 3 la bangke nilutum offline si padupon po Karbi Youth Festival lo kasi kado kaweta kumama si lun heloy kilun kangtung cepaklang angtung aduma nang le tumapan labang so ahong jailong ke bang jia pansi apor nang piiglo lapan nang le tumpan ke Charlie ipan lapan je metang Karbi alam the paklang nang super the dang papansi chopha pon lo la sipini kado kawe press meet along nang jetong no tom phanta lapane Karbi berta kepacetak arado ana tom phanta kaceru pajer lo aporna people lapane kado kawe solangdo arat ke do ana phanta neli depository representative on hin mate Karbi Rap Star organizer ahin ke paterpi ahin pensi kaceru pajer lo lapan kardom pajer lo kardo